Illum se nassistu għal avveniment spettakolari, se naraw l-istorja tinkiteb qudiem għajnejna, hekk kif aktar tard se jerġa' jiddendel is-setta arazzi tal-Gran Mastru Perejos. Ibqgħu magħna. Il-Konkatedral ta' San Ġwan illum jitmexxa minn fondazzjoni awtonoma li hija responsabbli mir-restawr u minn proġetti oħra relatati mal-arti miżmuma f'dan il-katedral. Fl-2006 beda l-proġett ta' restawr tal-arazzi. Wara 16-il sena, ix-xogħol fuq 29 biċċa finalment ġie fi tmiemu is-sena l-oħra, meta f'Novembru waslu Malta l-aħħar biċċtejn minn dan is-sett. Sa dan it-tant kien għaddej ukoll ix-xogħol fuq il-Mużew il-ġdid tal-Konkatedral li se jkollu sala kbira ippjanata bil-bżonnijiet kollha biex l-arazzi restawrati ikunu jistgħu jiddendlu hawnhekk u jitgawdew mill-viżitaturi f'ambjent u klima li ma jagħmluhomx ħsara. Qabel imorru fil-Mużew il-ġdid għal dawn il-ftit ġimgħat li ġejjin biss, dawn l-arazzi se jkunu qegħdin imdendlin hawnhekk ġewwa l-Katedral u fil-fatt dalwaqt se nkunu qegħdin naraw il-ħidma delikata tal-ħaddiema tal-Fondazzjoni li bl-akbar attenzjoni se jkunu qegħdin idendluhom. Iżda qabel se nitilgħu ftit fuq il-bejt tal-Konkatedral biex naraw fiex wasal il-proġett fuq il-Mużew il-ġdid li jinkludi is-Sala tal-Arazzi. Bħalissa ninsabu fuq il-naħa tal-lemin tal-Katedral fuq Strada Merkanti u taħtna għaw bħalissa il-kostruzzjoni tal-mużew. Parti minnu ħajkun il-post fej ħajġu imdendlin l-arazzi u jkunu esebiti. Però mhux biss, partijiet oħra tal-proġett huma il-vestments hall, ġifieri il-sala fej ħajġu esebiti il-vestituri li kienu jilbsu il-Gran Mastri u l-Kavallieri fl-okkażjonijiet liturġiċi. Ħatiġi wkoll esebita l-Kappella Ardente. Kappella Ardente kien speċi ta' mużulew li kienet tiġi armata meta kien ikun hemm xi funerali jew funerali statali jew inkella funerali ta' nies prominenti. Parti oħra tal-mużew ħajkun hemm ukoll il-choral books. Ħajjiġu esebiti kodba tal-kant li kienu jintużaw ukoll għal okkażjonijiet liturġiċi. Extension oħra tal-mużew hija il-basement, fejn il-basement ġo fih ħa jiġu esebiti relikwi tal-passat. Bejn il-basement u il-kripta ta' Bartolot hemm link fejn inti tista' tgħaddi mill-relikwi tal-passat u ġol kripta tal-Bartolot ħajkun hemm sebiti il-fidet tal-Katedral. Bħalma wieħed jista' jinnota fil-Konkatedral ta' San Ġwan isir ammont ta' xogħol dak li għandu x'taqsam ma' restawr. Dan wieħed jista' faċilment jarah għax isir biċċa kbira tiegħu ġewwa l-Knisja bħal pitturi, gilding tad-deb, l-art, l-irħam, però il-post fejn qegħdin aħna mhuwiex aċċessibbli għall-pubbliku.
Hawnhekk aħna din fuq wieħed mis-sofqa tal-Konkatedral ta' San Ġwan, eżattament in-naħa ta' triq il-Merkanti, wieħed jista' jisma' anke il-ħsejjes tal-kostruzzjoni tal-mużew li qed isir bħalissa. Fejn fuq dan il-bejt partikolari sar ħafna u ħafna xogħol. Xogħol ta' restawr tal-ġebel u tal-faċċati illi hawnhekk. Il-parti l-kbira ta' dan ix-xogħol kellu jsir minħabba illi il-ġebel kellu ħafna ħsarat, ħafna minnhom ġejjin mill-elementi tal-baħar illi jaffettwaw ħafna lill-ġebla Maltija. Biex wieħed ikollu daqsxejn ta' idea, hawnhekk irrestawrajna bejn din in-naħa u triq ir-Repubblika fiż-żewġ solari aktar minn 3700 pied kwadru ta' ġebel li ġie restawrat. Kien kollu għax kien hemm il-bżonn, ġifieri dak li stajna nħallu ħallejnih fil-post u oħrajn ġew mibdula kollox taħt is-sorveljanza tal-SCH kif ukoll il-perit li kien inkarigat mill-proġett. Wieħed jista' wkoll jinnota illi l-abbatments li warajna kellhom ħsarat konsiderevoli. Fil-fatt ammont kbir ta' ġebel minnhom ġie mibdul. Plus illi s-sofqa tagħhom kellhom ukoll jiġu mibdula kompletament. Applikajna tip ta' waterproofing ġdid kemm f'parti minn ħitan tal-faċċata kif ukoll fuq dawn l-abbatments. Bażikament il-kunċett tal-proġett beda jisu mill-2013. Però il-kostruzzjoni tal-proġett bdiet jisu 8 snin ilu. Wieħed jistaqsi għalfej ittieħed da żmien kollu biex il-proġett beda jinbena u beda jasal fl-istadju li qiegħed illum. Meta ġejna biex nibdew il-tħaffir għal basement, hawnhekk il-post minnu nnifsu huwa post ta' valur arkeoloġiku. U il-basement beda jitħaffer propju fil-parti tal-ċimiterju tal-katedral li fih kienu jindifnu il-kavallieri. Li ġara kif beda tħaffir dew jinstabu affarijiet ta' valur arkeoloġiku u l-proġett kellu jieqaf biex isir riċerka arkeoloġika. Fit-tieni gwerra weqgħet bomba li ġiet eżattament fiċ-ċimiterju tal-katedral. Il-ħsarat li għamlet dil-bomba kienu li letteralment waqqet il-kantoniera ta' bej Strada Merkanti u Strada Santa Lucia. Għamlet ukoll ħsara fil-saqaf tal-Karapekja Wing li dil-wing kienet ġiet kostruita meta ġie kostruit l-oratorju. Dil-bomba parti mill-ħsara li għamlet fil-ċimiterju fejn iddisturbat anke l-katavri. Il-kantoniera kollha, ġifieri qed nitkellmu min-naħa ta' Strada Merkanti għal Strada Lucia ġiet distrutta totalment u reġgħet inbniet fis-snin 60. Ħafna mill-materjal illi aħna din naqalaw bħal ċangatura, il-gradi tal-ħadid, dawn qegħdin kollox inżommu maħżun f'post protett. Kien hemm salib illi dan ġie żarmat mill-post u fost ħafna affarijiet oħrajn bħalma qedtilkom qiegħed maħżun ġewwa maħżen protett fejn il-qudiem dan is-salib ħajja jkun parti mill-mużew ħajja jintrama fil-post eżattament fejn kien. Waqt it-tieni gwerra dinjija, bomba oħra niżlet fit-triq quddiem il-bib tal-katedral. Bl-isplużjoni, il-bib ta' barra infaqa' u baqa' dieħel saħtejn l-artal.
Jekk niflu dawn ir-ritratti antiki meħuda qabel ma ntefet din il-bomba, ninnutaw li l-pjazza li naraw illum quddiem il-konkatedral ma kinitx teżisti. Il-bini kien jibqa' dej u t-triq kienet kompli sa triq il-merkanti. Dawn huma xi ritratti oħra li b'nostalġija jeħduna fi żminijiet moddija. Karettuni, nisa blonnella, ħajja tranquilla, għal kollox differenti minn dik tal-lum. Però minkejja kollox, il-binja majestuża tal-konkatedral baqgħet dejjem hemm, soda matul il-maltemp u l-bnazzi ta' dawn l-aħħar 450 sena. Ukoll meta beda jsir it-tħaffir, instab li iċ-ċimiterju minnu nnifsu kien kollu radam u terrapien. Biex jissaħħaħ il-ħajt li kellu jiġi magħmul għal basement, kellu jerġa' jiġi ridisinjat il-kunċett kollu u ġew introdotti dawk li jgħidulhom il-piles. Piles huma kolonni tal-konkos issapportjati mill-ħadid biex iservu bħala ħitan ħalli it-terrapien ma jaqax propju ġol basement. U bekk ġi kostruit il-basement. Issa kif qed nispjegaw ukoll ħaditilna l-ħin, aħseb wara biex tiġi ridisinjata u installati daw il-170 kolonna biex iżommu dat-terrapien kollu. Issa wasalna fi stadju tal-proġett fejn bdejna is-superstructure. Ġifieri kemm li involutjien fil-proġett tlesta l-basement, tlestew daw il-piles kollha, is-saqqa fil-basement u issa bdejna s-superstructure. Tlestew ġiex pilastri kbar li fuqu ħajjiġi iserraħ l-art tas-sala tal-arazzi. U mbagħad ikomplu tilejn il-ħitan tas-sala tal-arazzi u mbagħad eventwalment tiġi msaqfa. Jiġifieri dana qegħdin nikkalkulaw li f'500 ġurnata dal-proġett tal-kostruzzjoni ikun lestu komplut. Bħalma wieħed jieħu ħsieb id-dar tiegħu, inutli li inti tiżomm ġewwa tajjeb u barra ma tippreservax. Hawnhekk il-konkatedral huwa l-istess ħaġa, kważi, mhux kważi aktar minn dan li din ngħidu. Jiġifieri barra huwa importanti ħafna li nżamm qed standard biex ġewwa jiġi protett. Parti oħra mill-proġett hija r-restawr tal-faċċata. Il-faċċata minn St. John Street, minn Strada San Juan għal Strada Merkanti u tibqa' ddur għal Strada Santa Lucia. Il-restawr qed isir billi fejn nistgħu nikkonservaw il-ġebel eżistenti. Però fejn kienu saru interventi, speċjalment fejn kien hemm il-ħwienet, da qed jerġa' jiġi restorat u r-restawr qed isir fuq pjanti u fuq disinji li għandna u li sibna mir-riċerka li għamilna biex kemm jista' jkun jerġa' jiġi kollox irrestawrat fl-istat oriġinali tiegħu. Issa li s-set tal-arazzi huwa kollu rrestawrat ġie deċiż li se jiddendel hawnhekk fil-konkatedral ta' San Ġwan sal-festa ta' San Ġwan il-Battista li tiġi ċelebrata fl-24 ta' Ġunju. Se jiddendel fil-post fejn kien iddendel meta l-ewwel darba wasal Malta fl-1702.
Bi preparazzjoni għal dan il-jum, f'dawn l-aħħar ġimgħat, waslu Malta wkoll esperti mill-Belġju li ġew jassistu l-ħaddiema Maltin biex jippreparaw il-materjal neċessarju li bih kellhom jintrabtu l-arazzi. Ġew iċċekkjati l-ħbula u l-grampuni. Tkejjel l-injam. Kollox innumerat u maqtuħ bil-qies. Niftakar qabel kif tħanna, ġifieri 36 sena ilu, il-ħaqtom 3 darbiet biss konna narmaw l-arazzi. Huma sbieħ ħafna esperjenza, kienet verament sabiħa meta tara l-konkatedral magħluq armat bil-arazzi, però kienet biċċa xogħol kbira u dak iż-żmien ma kien l-apparat li tista' tarmah tant faċli bħalma għandna llum. Għadni niftakar tajjeb ħafna. Daw kienu imdendlin fil-mużew li llum qegħdin jirranġaw waqqgħuh propjament biex jerġgħu jibnew mill-ġdid. U kienu hemmhekk imdendli esebiti hemmhekk, kienu fi 3 swali differenti għax m'għandniex sala li kienet tiġborhom kollha. Kunna narmaw scaffolding, u mbagħad nigganġawhom bit-tarjoli, inkebbuhom, inniżluhom hawnhekk fil-Knisja, fil-Katedral, u mbagħad wieħed persuna kien jinżel mit-tieqa, jintrabat u jinżel mit-tieqa, jorbot il-paranki ma' grampuni apposta li kien hemm fuq 3 intellawh mitwi, u mbagħad nerġgħu indendluhom fl-injam li hemm bħalissa fil-katedral stess. Dik hija bħal speċi biex ngħidilkom fuq kif konna narmawhom. Kienet dan il-biċċa xogħol kienet tieħu jumejn sħaħ fil-għodu ta' flaxija. Kienet naqa ta' riskju wkoll għal dik il-persuna li kienet tiddendel u biex tigganġa dawk il-paranki. Matul dawn l-aħħar ġranet bdiet il-ħidma ta' dan il-grupp ta' ħaddiema tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Kulħadd jaf x'għandu jagħmel, koordinazzjoni u attenzjoni. Il-Grammastru Ramon Perejos i Roccafull ikkommissjona dan l-arazzi fl-1697. Inħadmu għand l-atelier fil-Belġju Judekos de Vos u b'kollox ġew jiswew 40,000 skud. Id-disin huwa bbażat fuq tpinġijiet tal-artist Peter Paul Rubens. Fost l-immaġini minsuġa fuq dan is-sett naraw sensiela ta' allegoriji bħal trionf tal-fidi u trionf tal-Knisja Kattolika. Naraw xeni mill-ħajja ta' Kristu, ġbijat ta' qaddisin u fuq il-bib prinċipali il-figura sħiħa tal-Grammastru nnifsu bil-qeda fuq it-tron, akkumpanjat minn allegoriji tal-ordni fuq naħa
u Anġlu jqassam il-karità fuq in-naħa l-oħra. Meta l-kavallier Spanjol ġie elett Gran Mastru Ramon Perellos fl-1797 kellu jagħti rigal lill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan għax hekk hemm miktub fil-statut. Trid timmaġina li dak iż-żmien il-Knisja kienet diġà lesta kif qed tara llum, jiġifieri l-ħitan kienu ndurati, il-kappelli lesti bl-artali, bil-saqaf ta' Mattia Preti, l-artali ġdid, ma tantx kemm fejn wieħed seta' jagħti xi ħaġa ġdida jew ta' sinifikat kbira u probabbli dawk ta' madwaru tawh l-idea li jagħti set ta' arazzi. Kienet tradizzjoni speċjalment fin-Nord illi prinċpijiet u aristokratiċi jagħtu dan it-tip ta' rigali. Infatti hu l-eżempju tal-infanta Clara Eugenia Isabella biex jagħti rigal kif tat lill-monasteru favorit tagħha f'Madrid. Perellos rid jagħti rigal li żgur ħadd irrifletti il-renju spettakolari tiegħu. Infatti wara 300 sena għadna qegħdin nitkellmu fuqu. Tant ħa interess f'dan is-sett illi hu stess kien jikteb l-ambaxxatur u kien jgħidlu x'jrid u kif jrid l-affarijiet imqasmin. U anke qal li jrid ġbija tiegħu huwa normali illi dak iż-żmien tagħmel ġbija tiegħek bħala donatur. U l-ġbija tiegħu ġiet iddisinjata biex tkun eżatti fuq il-bib inti u ħireġ mill-Knisja, ġifieri l-aħħar xena l-aħħar arazz li tara. This is the largest set of tapestries, antique tapestries in the world. It's also the largest conservation campaign of tapestries in the world presently. We started 16 years ago, and I must say that the tapestry were in very bad condition, with problems in the silk pulverizing everywhere, and also in the corroded brown colors. The tapestry, it was really a pity when I came the first time to look at the tapestries. Then we started first with the restoration of 2 tapestries for one exhibition in Antwerp, Rubens Textiles, and I think it was successful. It was successful in our country, Antwerp, which is a Belgian city, of course. And after that, I think people realized that and the curators, of course, realized that conservation of the tapestries was very urgent, very necessary. So we started 16 years ago, and almost each 2 years, 2 tapestries were sent to our country, and fortunately we used the Belgium Air Force help us to transport the tapestry, because the tapestries are so big. They need a crete of 7 meters long, and they have been transported by Air Force, because a normal plane, I would say, was large enough to transport the tapestries to Malta. The conservation of the tapestry is in 4 steps. The 4th step is the cleaning. The cleaning has been made according to a special new method, which is the method of putting the tapestries on a suction table and using an aerosol which is sucked through the tapestry. After the cleaning, we have the conservation of the tapestries, which is mainly trying to stabilize all
the weak areas of the tapestries on a consolidation textile. This is a long process. This is also the most important task, to stabilize everything, because the tapestry is weak because it's very high, 6 meters high, and a much higher the tapestries is, or more traction you have on the fibers of the old fibers of the tapestries. So after the conservation, we performed also some I would not say a restoration work, but visual integration. Visual integration means that when some colors are lost, it's difficult to read the composition, to understand the composition, and we try to introduce new colors which are close to the colors of before, to be able to better read the tapestry, to make it better, more readable. And then the last treatment is the lining. Purpose of the lining is to support the weight of the tapestry and to avoid traction on all the weak areas of the tapestries. And finally, the hanging, which was a big task here, because the tapestries are about 11 meters high. And fortunately, we find here a very good team, very efficient. And yes, now we are very proud that the tapestries are hanging here again in this cathedral. And I think the people, the visitors of Malta, will enjoy it very, very much. Mument sabiħ bħal dan qed jiġi ċelebrat billi l-pubbliku jiġi mistieden jiġi hawnhekk jara dawn l-arazzi ta' Piraeus fil-glorja kollha tagħhom. Illum nistgħu ngħidu li kienet ġurnata storika u memorabbli, mhux biss għal pajjiżna imma għal kull min iħobb l-arti u l-kultura. Piraeus kien daqshekk għaref b'viżjoni fit-tul u kellu l-mezzi li ħalla dan il-patrimonju lil pajjiżna, dawn ġew ordnati ġewwa il-Belġu, però wkoll għamel sett għal palazz. Però dawk għamilhom Gobelin ġewwa Pariġi. Sab iż-żewġ ċentri fejn kienu jsiru l-arazzi f'dawk iż-żminijiet u għamel żewġ settijiet, wieħed għall konkatedral ta' San Ġwan u l-ieħor għall palazz tal-Gran Mastru. L-arazzi ma rridux narawhom hawnhekk eżibizzjoni bħala mużew, hawnhekk jibqa' dejjem bħala spazju sagru. U allura l-konkatedral ta' San Ġwan meta narawh imżejjen b'dawn l-arazzi mhux biss huma kapolavur ta' arti, ta' kultura, imma espressjoni kbira ta' fidi, fejn għandek in-narrattiva mill-ħajja ta' Kristu, għandek l-Apostli, u fl-istess ħin hemm 6 minnhom li huwa b'allegoriji li jirriflettu l-ispirtu tal-Konċilju ta' Trentu, l-kontra-riforma li juru l-adorazzjoni tal-Ewkaristija li kienet ġiet miċħuda mill-Luteru, mill-Protestantiżmu, l-awtorità tal-Knisja,
u anke wkoll il-karità u anke il-fatt tal-verità fuq iż-żmien li għaddi. Huwa kunċett astrat, kif kunċett astrat ħatamlu tippreżentah b'mod viżwali. U hemmhekk juri t-tip ta' ġenju li kien Rubens. Għax hu ippropona illi jagħmel set ta' trionfi u vittorji ta' dawk l-aspetti tal-Knisja Kattolika li kienet rebħet fuq il-Protestanti. Tinsiex dak iż-żmien il-Knisja kienet qiegħda tikkumbatti bil-Protestanti, bil-Riforma Protestanta. U il-trionf tal-Ewkaristija kienet importanti ħafna għax dak kienet wieħed mill-misteru li l-Protestanti kienu nnagaw. Jiġifieri fis-seklu 16 u 17 insibu ħafna focus fuq l-Ewkaristija. Dan huwa proġett li sewa 1.3 miljuni li dawn ġew mill-fondi li l-fondazzjoni tiġġenera mill-viżitaturi li jidħlu f'San Ġwan. Il-poplu Malti verament issa jista' iduq u jkollu l-esperjenza tal-Knisja konventwali tal-Ordni Ospitalieri ta' San Ġwan kif kienet gawduta fi 17 u 18 seklu. Hi okkażjoni li narawhom in situ fil-post li għalih ġew kommissjonati u narawhom ukoll f'dal-ambjent verament ta' barokk mill-iktar qoli li din jagħtu dan l-ispirtu, dan l-ispazju sagru, verament festa ta' arti, ta' kultura, ta' spiritualità. Illum fil-waqt li qegħdin niċċelebraw iż-żbuħija ta' dawn l-arazzi, xieraq illi nifukaw ukoll ftit fuq il-moħħ wara dan kollu, il-Gran Mastru Perejos. Il-Gran Mastru li apparti l-arazzi biex nibqgħu niftakru fih, ħallinna wkoll monument grandjuż ieħor, magħmul mill-irħam u l-bronz. Monument li żgur juri il-kobor u l-kisbiet tal-Gran Mastru, iżda kif se jispjegalna Dr. Christian Attard, kien intenzjonat ukoll li juri l-idea ta' umiltà. L-idea ta' umiltà enfasizzata kemm il-darba. Jien naf kienet issir ritwal fil-palazz fejn kien jgħix il-Gran Mastru, fejn kien jaħsel fil-ġimgħa l-kbira, kien jaħsel saqajn 10 jew 11 raġel. L-idea jisu qed juri kemm hu umli. Kienu Zondadari, per eżempju, daħħal l-idea tal-kukkanja. Probabilment kienu l-idea li jisu iqassam l-ikel u iqassam il-flus l-indies li kienu foqra u bil-ġuħ. L-idea li huma tjejn u tkunu karitattivi, l-idea li umli u jafu jinżlu għal-popolin, tidher dejjem. Imma ovvjament hemm naqra paradoss, għax daw qed jikdbu jew qed jgħidu li umli, imma fl-aħħar mill-aħħar mhumiex. Dak kien il-sultan sovran ħafna drabi, kien dak li qed jikmanda. Imma dan il-paradoss nistgħu ngħidu l-idea li minnaħa nipprova ngħid bħala Gran Mastru kemm jien umli, imma minnaħa ma rridx inkun umli żejjed għax wara kollox irid nuri kemm jien importanti. Anke tidher fil-monumenti funerarji. Per eżempju, jekk naraw dak ta' Perejos, kemm il-darba jenfasizza kemm importanti fuq nett għandek ix-xild, l-istemma tal-familja tiegħu. Naħa t'isfel għandek ħafna armamenti, tjuri u kemm qed jiġġieled favur biex isalva l-Kristjaneżmu dinja Kattolika minn dak kollu li jista' jattakka il-Misilmin f'dal każ. Ma mbagħad iż-żewġ personifications, il-personifikazzjonijiet dejjem qed jenfasizzaw, waħda minnhom hija ċara, hija l-om li qed tisqi t-tarbija li hija simbolu u kulħadd kien jifhmu dak iż-żmien, forsi iktar milli nifhmu aħna, simbolu tal-karità. Hemm dik l-enfasi ta' kemm jien karitatevoli.
U naħseb dal-paradoss jibqa' jidher il-ħin kollu fil-ħajja tal-Grand Mastri. Billy Perejos kien ġej mill-lingwa ta' Aragona, l-monument tiegħu jinsab propju f'din il-kappella, kappella dedikata lil San George. In the chapel of Aragon, Catalonia and Navarre, we have 3 paintings by Preti. We have St. Francis Xavier, we have St. Firminius, and we also have St. George on horseback. Now these announce the style of Mattia Preti in Malta. Preti came to the island or painted for the island as a mature artist after gaining his education in Rome and in Naples, and they really announce his style, which is the triumphant manner, the blonde lights and the bright hues of his palette. And this iconography and this style, that was ideal for the order, which is something that they needed. It is interesting to note that no major artist was engaged for work at St. John's between Caravaggio and between Mattia Preti. Although there was the presence on the island of, for example, Leonello Spada just after Caravaggio, he was not engaged for work in St. John's. And it was really through Mattia Preti that this redecoration of the church and of the individual chapels happened. The saints portrayed in the paintings, St. Francis Xavier, St. Firminius and St. George, have to do specifically with the Lang of Aragon. So the decoration and the painting always relate to each individual Lang. In the paintings, the characters take up most of the pictorial space, and there's this certain movement within the paintings. St. George on horseback, for example, there are a number of figures that populate the canvas. However, and everything is in movement, however, it's not chaotic, it's organized movement. But it still gives us that sense of almost a whirlwind when we look into the painting. And that movement is so synonymous with the high Baroque style that Preti was painting in, and would then condition the style of St. John's. The triumphant character in these paintings was particularly important for the order. And we see that in a number of works, there is almost a subtle propagandist motive. They are celebrating the order, and they are triumphantly portraying them. And this was ideal for the order's iconography. Jingħad illi Perejos seta' ħaseb din l-idea tal-arazzi bil-ħsieb li meta dawn jiddendlu jagħtu l-arma tal-aħwa kottoneri li pratikament insab fuq kull pilastru u f'kull kantoniera tal-katedral. Issa jekk kienieċ daqsxejn ta' ejra li waslet għal ħolqien ta' dawn l-arazzi, jew inkella l-ħsieb ġenwin illi jagħti l-isbaħ rigal lill-ordni jibqa' l-fatt illi x-xena ta' dawn l-arazzi imdendlin hawnhekk ġo dan il-konkatedral hija waħda spettakolari illi ma tintesix malajr.
Fl-episodju li jmiss l-istorja inkredibbli tal-ikona tal-Madonna ta' Filermos u b'mod esklusiv se ninżlu fil-kripta tal-Gran Mastri.